When they say that you can't, just know that you can. You can tell a story. Okay, well, a story that will bring out old memories, love, laughter, tears, joy and happiness to the forgotten souls that deserved to be treasured. Angubingelele mbukeli ehlelweni lakho Tandla Nenkondlo lapho sitokulethela khona bosonkondlo baseMkhondvo High School. When I say Mkhondvo High School, I don't mean the teachers, okay? Ngisho ukuthi bafunzi labatobe basihayela phinze basicocele kabandi ngokuthi bona bathi babosonkondlo kusho bani and bafika njani eveni lekuba bosonkondlo. Peace, the foundation of success. Students, the biggest dreamers of all. The glimmering sunshine of the whole world. The future of every country. The lucky star of every parent. But how can students be dreamers when schools are filled with bullies? How can students be diamonds when schools are filled with abusers? Insecurity reigns supreme in learners. Learners are now losing focus in their schoolwork. Learners are now drastically dropping in their studies. Some have decided to not even show their faces because schools have turned to havoc. Students are repeating classes after classes. Some are bunking classes. Students have become unruly, truly. The school's offices have become a police station. It's a case after case. Absenteeism is the order of the day. Teachers are always on their cell phones. It is every man for himself. I dreamt of a day when, just like in fairy tales, a knight in shining armor will come to the rescue. A new school leader, armed with not a sword to slay a vicious dragon, but armed with a sword to slay all ills, bullying, absenteeism, and abuse. Our hero with rules and regulations to keep our schools peaceful. Students are now passing with flying colors. No repetitions of any classes. Students are now passing. Passing reigns supreme in learners. Now the schools have produced doctors, pilots, lawyers, all kinds. No war, only love between teachers and students, with peace, the foundation of success. Where there is peace, there lives success. Where there is peace, there lives love. Siphokazi, welcome to the show. Stella kumati kuthi ngibani Siphokazi? Thank you. Mina igama lami nguSiphokazi Motha. Intombi yamavulane ngawakahoho emvempili. But nyalo angisahlala khona, sengihlala eBuseleni namake wami. Lengacala khona kufunza khona iPrimary yami, ngaphindze ngafunza khona iHigh School lesengikhona khona nyalo eMkhondvo High School. Lengafika khona ngathola khona lwati kabanti ngepoem. Ngaphindze ngayithanda leyafika khona ngithola khona njengoba sengimi right now. Bona ngibani Siphokazi ukuthi yathi Siphokazi ungusonkondlo. Ngenela i-competition yaka Macmillan. Lapho ngayenda khona lengathola khona position 3. Nice. Yes, phindze nasesonfeni if like Good Friday nyayakha ipoem
then ngifike ngisho esontweni. Dibhalela noma sometimes uyayuniketwe kuthiwe siphokazi naye Mkhondlo asohamba uyosihayela yona. Primary bebanginika inkondlo ukuthi okay hamba uyoyisho wena. But ngathi mangifika la high school ngafike ngicala khona ukuthi ibhalela mina khona ipoem. Yes. Okay, now bhala ngesiphokazi uyayibhale ngani nje? Are you focusing on good environment ukuthi okay le ngikhona khona ngibona nasimo nasi ngibhala ngaso noma kukhona lokukabi lokwendekile ngiyabhala ngako uyayiwenda njani? U focused ku theme lay one noma uthi anything because I'm a creative I can write about? Bhala anything ngi focus on into letendeka ko around me le ngibona ukuthi tendaka la then ngiyabhala phansi anything love abuse all that stuff ngiyabhala nje. Esikolweni kunebantwana la bane diphiwo letehlukahlukene thina njengesikolo ukuthi si develop lamakhono labanawo ngoba isikolo asim develop umfana nje academical kuphela but sifuna i holistic development yemfana ukuthi nakaphuma ngephandle akhona kuphila. So bantwana sisenda difundo letihlukahlukene bo literature senda nabo English club esikolweni si discover lo ukuthi kukhona labanawo emakhono lecele dan ngaphandle nje kwalelo sikubukela eclassini sase sithi asiwasonzelekeleke lawo makhono labanawo sitokhona ukuthi siwa cije kahle bangakhona ukuthi noma basakwenda eclassini but baphindze bakwende kube indlela yokuphila ngoba indlela yokuphila tehlukahlukene. Bantwana buyani ekhaya bengicela saletibuya ke masisweni ngisho kuwe ke dzadzewethu nawe mnakethu ngomani nesenagula lidolobha kuhle kweligoli lakho lemadvodza bathi kubamba letingelako yebo ke phani nesenadingela kabi tentinyamata nese kwababantu nakasiyo imali ke ngilamlele ngifakazele uze wathi ke mali ukuthi na bakufuna ngato tonke tindlela labanye bayakusebentela kanti ke labanye bagadza labanye ukuthi bakusebentele kude kuqale tabo timpilo. Bantwana buyani ekhaya mineke sengisola labasembili ngoma impela bathi nendlela ibutwa kulabasembili impela ninesha leta tinyembetalo yakho golo namdlongo la ngitokanye letho nihlukanisa nempilo ninesha vumani nemadimoni ninenzakwajwala bese nifuna sibini sekulala nabonyoko livibe lithini ne umbuso wezulu nifanele kepha ke ubese uyandzakwa lo mbuso ngakho ke nine umbuso wezulu awunifanele nine sibinzi kakhulu nagwaza lelakhe ehlala elidzala ngemese nibalekela imfundo kanye nemakhantinyo zama impilo edolobheni ngoma kintaganza tayila ke temfundo. Bantwana buyani ekhaya ngikhulume ngibhekise kuwe ke wena dolobha uyakwati kugcina abantwana baze bakhohle ngebatali kanye nemvelaphi yabo. Bantwana buyani ekhaya ngicela ungikhulumele nabo dzadzewethu mina laba abangiva. Uqinisile mnakethu bantwana buyani ekhaya emakhaya sekasele akhala libhungane bantwana baqwele emahlathi labanye sikhuluma balele babaliwe lithembane luthandvo kubatalise lizeli yangekuphela kancane liyashabalala bathi kutala kutelula emathambo kepha lamuhla akunjalo sesibhekane nemahlongandlebe eveni sekugcwele kukhala nikugedletela kwematini lusizi sekwaba kudla kwemalanga onke kulomhlaba lesiphila kuwo mhlaba uyahlaba angabe siyowephulwa ngubani kulolusizi kulamalanga sesibhekane nengcinamba badle nguli kanye nebabulali bantwana buyani ekhaya bantwana buyisani sithundiseni bantwana buyisani lithembane lutsandvo kubatali maye siyahlupheka kulomhlaba lesiphila kuwo kusho sihamba sesahlale sibuka emuva setfuka tali ngoba live selele ngisho emini lombali maye batali bayasha kepha abavuthi enhlitiyweni sesahlale sinemthandazo lomncane sithi Nkosi buyisa abantwana bakho ekhaya mase sibukelelwa nguwe angabe sesiyositwa ngubani bantwana buyani ekhaya.
igama lami ngisiko lwethu ngakadlamini, but ebunkondlweni I use Sisekelo the poet. Ngihlala ebuseleni ofishe esigodini sasegugweni. I'm the poet, ngisho kanjalo, but I'm still coming up. Yes. Uqale last year yini vele kwenta Nenkondlo noma it was before last year? Ngiqale last year kudibhalela. And this year ngaqala ku recital esikolweni culture day. Okay, usitwa ngibani ke ukuthi uze utikhanze isiko lethu sembiwe bamvu uhaya mbamba vele uve ukuthi you know what man, I'm a poet. Ngamthi isikole cause kuqala kwami ngaya Nenkondlo ebantwini ngayiqala ngihaya khona la esikolweni culture day. Ngacela ku Mr Mabuza ukuthi bangifake ehlelweni because kwaba yi short notice ngavela late ukuthi ngasho inkolo, and Mr Mabuza wangitholela ukuthi ngingangena ngaba sehlelweni. Ngahaya Nenkondlo lebekhuluma ngemasiko, ngicela abantwana ukuthi babuye emasisweni kahle kahle. Qala ngayihaya lapho. Usatha lesibinzi lesingaka sekuthi vele uhambe mbamba ufike la kuthishela uthi yathi mina ngicabanga ukuthi ngayikhona 909 phinze nako soyahamba uyemembi kwebamvu uyahaya. Ngikutethemba nje nangentatitindvo ngekungadibukeleli phasi, ngikutikhanza ngilomuntu lo phumelele empilweni nalelo themba lekuthi wonke umuntu kahle kahle silwane, so angingabe sabi bantfu mina ngendlela engikucabangako mina lokutawusita mina at the end. So that's what ngiloko lengitshela kona mina nje empilweni yami. Okay, now ubhala Nenkondlo takho uyayibhala ngani? Ngibhala ngako konke nje lesekungivelele, but nje ngiyengithanda ukubhala ngesimo lesikhona lengisibona sendeka ku environment. For example nje ekhaya maybe kunamamncane make mamkhulu wakulelo khaya wahamba, ngibhale Nenkondlo, ngibhale ngingumntwana lohluphekako, ngilowo mntwana lohluphekako ahlushwa ngiloyo mamncane asasele naye. Khona nje Nenkondlo leyinye ngayireciter title mamncane. Khuluma ngesimo lapho lo mamncane yahlupha lo mntwana waze wagcina hamba yokukhulela edolobheni ngenxa yamhlupha mamncane wakhe. Bosonkondlo bala esikolweni noma ke bosonkondlo bethu bala esikolweni ngathi indlela ba responda ngayo iyangichaza kakhulu ngoba sekuchamuke ngaba kubuke isakucala leya video le. So naleyo uthi hayi man lenive Nenkondlo le seba njengoba ubona nje bosekelo bachamuka mba basolobendela nje lebakoneni hayi se bayayifuna mbamba Nenkondlo, ngiyachazeka kakhulu. Igama lami ngingu-Angel Mlangeni, ngihlala eManyeveni, ngifunda Mkhondvo High School, ngiyenda form 5. Yeah. Wacucutelwa ngibani ukuthi ke no Angie lolo kwenda kungiyo ipoetry? Mr Mabuza nguyelo bekangisita isikhathi lesiningi angendise ema-poem athi ngiwafunde bese ngiyeda ke ngito reciter nasemlayinini endele ukuthi ngibebede emahloni ngibebede elivalo nami ngagcine sengikadle sengikhona kwenda ngagcine futhi nami sengikuthanza ngoma vele ngikucalela esikolweni. Okay, now ubhala ke Nenkondlo takho ubhala ngesiswati noma ngesingisi? Ngibhala ngesiswati. Yeah. Okay. Ngibhala ngesiswati ngoba bamfu labamfu engikhuluma nabo ngifuna bayithole kahle le message lengishoko batokhona nje ku sheshe ba understand le ngiconze ukusho. Speaking of i-message ke nje uyayutifake in the timvo leti lots na ufunza i-poetry nje wathi ukuthi kunabo metaphors kunabo a rhyme scheme noma wena uthi na ubhala ube like no Angie you have to make sure ukuthi everyone gets the message. Uyayonde njani ubhala? Okay, mangibhala ngiyabhala ngibhale ngicethe. Okay, mangibuka lokho okay lokunye kuyendeka kube khona lokunye kungabi khona because yabo suke ngibhala ngemvole ngivanyalo. So nasobhalile ke uyamnika yini lomunye asithi nje sobhalile this is the piece that you want to recite assembly
Do you give it to your teacher or ubafunzele ekhaya before recite ku audience yakho? Okay, ngiyabanika bothishela babuke bangiside ukuthi khuluma kanjani yabo timfo. Bangiguide ukuthi ngende kanjani. Ekhaya ke kunosisi wami lomncane bese nasengicedzile konke bese ngimalambi kwakhe ngende nangabe khona lenkushiyako angilungise bese ngiba right kanjalo. Mutukulu ngicela buphomo ungethuki mfana ngimi gogo wakho lotala uyihlo ngite kuwe ngivuke ngadlubulunzeka le edlizeni lami ngoba sekulici ngingakupholi kuphumula sekulici ngingabadi buphongo mdukulu kulela live lokufanele ngiphumule kulo ngibuke emuva ngitigcabe ngetithelo tenkhululeko yethu ngigiye ngisine ngesive sami kepha ke ngingalala kanjani kulomsindvo wekuhalatisa betivele ngilele nabo bayangihleka bayangiheletela bathi gogo iphike lenkhululeko yenu buyela emhlabeni phela utibonele buyela kulakini musa wangwane ubone bukhona yini buswati kumaswati ngitengefele tibunu ke lapha mfana ngethembile nami ngithi ngitawuhlangabetwa sigavula kude ngicishe koma njengayitolo kepha bengingadi ukuthi ngiteka insimo ngithite ngiyafika kubo ngabakhanza babheke phasi bachafata nje ngabavusela bavuma ngenhloko kepha ke akusenani mfanami lokhu sengithole wena utongisida ukhulule imicomvo yabo kude nami ngifole buphongo uhambe embili ube lilanga kude nami ngifole buphongo batali labothishela umlayito munye ngalesikhathi lo mntwana kukhona lekabhizi ngako kukhona indlela lekatawu sitakala ngayo yina kwayena lo mtali ukhanda ukuthi bantwana labaningi sebente nakuya bahambe benta tintfo letisogori but ngalesikhathi abhizi ngenkondlo lithuba lelincane kalitholako iyamfihla lenkondlo ukuthi ayekele nakuya natintfo letimbi letentiwa ngilabanye yena ngakhathi akubona lokubili kwentiwa ngilabanye utakuthatha lo mfundzi akukhulume enkondlweni yabona bese soyala nalabanye yena utabe afihlekile lo mfundzi noma ke lo mfana ngoba ekhaya usuka umfana angasiyo umfundzi utabe afihlekile phindze futhi utawube bese sowuba ngathini ngesingisimane i-instrument yokuthi ahambise lelivangeli nakulabanye njengoba bengishido ukuthi lo mfana utawubona labanye benta nako imikhiba lemibi bese ubhala ngayo so akasinge kumboda lo mfana ukuthi lo mntalo umfana ukuthi umfana wami wenda nento naye bese soyamkhutsata athi ase wena mfana wena usebenzele lenkondlo yakho yakanhlaka uyale nabayala abanye yabona ngathi abakhusata ngaleyo ndlela leyo ke ngabacicitela ngokuthi baye kubothishela laba tendako tinkondlo bacela lisito khona nangabe khona lokushoda kuba baside babendise kuze nabo batokhona kubona ukuthi mele bende kanjani. Ngifile ukuthi uba from 5 age ubalansisa njani isikolo poetry because
the poetry night. Yeah. How do you balance the two? Okay, ngiba nemalanga lapho la ngidadisha khona. Phindze okay nangabe vele kumele ngibhale khona lengifuna ukubhala nyalo kuyangishisa ngivele ngibhale bese lapho ngiyabuya ngiyadadisha. Ngingaspendi isikhathi lesiningi ngalana but nakhona nangifanele ilanga lelikahle ngisho ukuthi okay namuhla ngidobe ngibuke ama-poem ami thatha ibhuku lami ngibite sisi wami sende ngifune kuwabamba onke kahle ngoma mangibhala ngivele ngibhale phindze ngichubeke ngiyeta incwadzini tami. What are your future plans in poetry? Plan ukuthi ngichubeke ingivume ukuthi ngibhala tinkondlo futhi ngidisho kahle ya ngibe njengala labanye labasho tinkondlo manje. Okay. Ucukutela ke bosomkhondlo when it comes to ukubhala ngelimi lesiswati ngathi ngwangu ukuthi yakho tinkondlo kuthina tisiswati. Uba umswati uhayi nawo umaswati. Yeah. Ngingabacicitela ukuthi bachubeke babhale ngaso Siswati ngoma vele khona nebamfla abadzala laba ngakhona ukusunderstanda kahle lesingisi. Lama poem eSiswati ayasita ukuthi nebamfla abadzala bakhona ukulalela nangabe khona lokubachaza ngoma lokubathinta kule poem bakhona kuhlale balalela. Ngifise kakhulu ukuchubeka nenkondlo ngifise ukuthi nalabanye labakhulako nami bangikhanze ngiyilegend ngingisonkondlo lomdzala like babuke kimi nami like mina njengoba ngibuka Christian Mazi kube nami ke ngabe kuleso status leso sebabuka kimi labasemuva ngifise kakhulu. Okay, ngakhuthata kakhulu ngoba angado ukuthi ngaze ngithini man kufuna umnike lo mfundisi lithuba lokuthi athi express ngoba leleka kubhalela baphasi kutawuba nemlayito othide wena ke mende lo muntu achubeke ungamvimbi ngoba kuyifeeling yakhe lento lebeka ibhalela baphasi naso umvimba utawuphinza khale kuphi. Ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngabo Shakespeare bo William Shakespeare ngicabanga ukuthi bantu benkondlo bayamadi. Shakespeare wafa katseni kakhulu centuries ago but solo uyaphila nanyalo. So ngalesikhathi lo mfundisi umnika lelithuba kufanele ukuthi umnika lithuba wena lekuthi aphile ngisho sekafile. Ngicabanga ukuthi ayibona le oxymoron leyo ke aphile ngisho sekafile achubeke aphile ngoba ipoem noma ke literature yenda ukuthi sichubeke singa asifi yabona njengoba ngibikisa ngalabo Shakespeare bafa kadzeni kodwa bayaphila namhla solo bayaphefumula lama ideas lebawashiya actually they transcended time and space. Bebakhuluma ngetinto letenteka le Shakespeare nje beka ama-settings akhe because ase-Scotland akhona le khona but ukhanda ukuthi into takhona ti relevant even nala Eswatini yabona. So miyeke lo mfundisi kuze athole lithuba lokuthi aphile aphefumule even to imaginations latawulandzela ngisho kanjalo. Abantwana bayasimangalisa abalaleli because umfana wamnika line uyalibamba le line ecele ahambe na umangalo uthi hawo lo mfana sohamba sengilandzela yena ngemuva because uNkulunkulu wayenatimanga imathalenta abantu wawafaka nje kubantu noma ngabe kuthiwa kusemakhaya kwani but kuba khona loyo nje laphiwe nje kuhlukile tsineke sibe sesiyakhona ukuthi lelo talenta lanalo simsite kulo siyakwenda kona ukuthi sisuke sendele ama competitions but sibona sigcina sesibona labantwana bahamba way beyond le competition. Lele sikhuluma ngabo nje labanye babuya kuma competition bafike benta kahle kakhulu sibone sebatibhalela letinkondlo bati recite letinkondlo ngendlela lesimanga nathi sesibona ukuthi okay vele lana it's not about ukuthi sifundvo but kukhona le talent lefuna ukuthi vele linecharishe until umbana bonakala angisonkondlo loceceshile emva kwesikhathi.
Mbukeli ngiyathemba ukuthi kuningi lokufunzile ehlelweni lanamuhla futhi wamake sure ukuthi uyanaka lokuthi lo mfana wakho lohlale abhala alapha uyabona mosihlahla abhala khona bese uyabeka le yathukhwaya yakhe le wena lo ngafuni ukuthi ayisebenzise sodwa wena siqiniseke Mbukeli ukuthi uyamvumela ukuthi ahamba bakhombe bothishela bakhombe nebangani bakhe ingcenye nganye la ukuthi uhlede ekhaya uyambukela uthi nakathi nje uyasuka futhi avela umfana wakho ahaya donate Nenkondlo kusitakale maswet lamaningi naye asitakale Mbukeli sitabonana evikini elitawo ngasesikhathi esifanako goodbye and God bless.